ربين بفتيسن اللالو بريد مو فكوتا ديم مو قراجا ربين هلالو ولا إلى أجسامكم قام خيسن اللي ربين اللالو قلال مو فردا دير مو قبابا ربين اللالو ربي برت اندليدو تون متى لوچا مو متى كجيچان اندليدو ربي برتي سبن اللين اندلو ربي برتي ربي نمو قلبي تي سلالا دلغاتي سلالا جي دلغاتي نيافي قلبي تي اللي ربي نو هادر چدو بريا علمين خبجا نمغوتي خبجا علمي سنما سوغاسي خنيتي ابا خبجا سن ايغتا يا علمان كي يبي خاجين علمين غبره موتي چالچستيين علمين نما غدي غلو نما غتين قمنه غتي تغوتي متا نموم دا غبا خيسي بي خاجي يا جولتي علمي ربي نما تهاجم مري علمي نما تناجم تغيزو متكا وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين وصحابته الغر الميامين والتابعين لهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم بإذن الله من الجنة منزلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبلينك يا أخي إسلاما سقليك بارك الله فيكم هند درا ربي سبحانه وتعالى أسكيس ورنو كبيف قلتا أقلتين والحمد لله رب العالمين اتيان سوران دوبا ربين تربان دبرسي تربان الراتي نوغيج الرانو خنوان قدو تكا تنافل لي غريت ربي فاقلتنو الحمد لله رب العالمين دنيا تنرانا ما ميقات ديمي تربان كان خيسا نما خوتي هدودو كوجرا تربان دبري خيسا نما دبري هدودو كوجرا سومنا خوتي اسي وجي صلاتا باني خارمون وجنجر هدودو كوجرا نوتي امو ربين سبحانه وتعالى الرانتر نجراچسي اكدوبا اسيتي إبادة ربي تإرس نقوتة شراف شرار كنو إبادة ربي ترالاف نقوتة شوف شرار كنو ديري درين إراتو بتشوف شرار أكار كنو ربي نقولون قلته قدار الحمد لله رب العالمين اتيان سوران دوبو غرسي خين يغبابان غويا الرا واي علمي تررا واي علمي في واي علماء تررا اجو چولا دوبو ان شاء الله ربي سبحانه وتعالى ور علمي برتي اتدلغو ورنا ملي برسيسو ربنا هاغو نمني أرلالو خطبة درا تكا وعزي ليستي أتا ابن أبي رباح جانين عالم أجايبات تري نمني خن نما بيا حبشاتي نمني خن نما قراجة متا كجيجا تري غرو علمين ربي برتي أكم ربي جي سبحانه وتعالى إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم ربي بفتيسن اللالو بريد مو فكوتا ديم مو قراجا ربي هلالو ولا إلى أجسامكم قام خيسن اللي ربي اللالو قلال مو فردا دير مو قبابا ربي اللالو ربي برت اندليدو تون متى لوچا مو متى كجيچان اندليدو ربي برتي سبن اللين اندلو ربي برتي مالي وني ربي بردلقو ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم ربي نمو قلبي تي سلالا دلغاتي سلالا جي دلغاتي نيافي قلبي تي اللي ربي نوادر چدو بريا قربان كنا ما حبشا قراچه تري غرو صدركا علمي نسبوته مي ولمالال گویا توكو سليمان ابن عبد الملك موتي اسلامات تري علمان اسلامين فوري حجي داف من مكه ركه حجي فوقارك موتينيس غبرينيس ولكي دلغاجي خيستي خانيس مدانسا بنادا ومتا ركايتني في تاجا في تكنجرتو غبره حجوس تكيتو مسل فتاكم مسكينا سنين دكه حجي غدو فوقارك امنسا وري اسا ايغو امتا كدنبليا او خدلغا حجيتي فدو فخنا
أدى إساف قبني أكا خران إسابنا موجة يالي قران سليمان ابن عبد الملك قروني دوركي بكيتم بكا نمني هنديت والكتاتي جين بكا موتين قبرت تجالو متي جين بكا بيخا واللالات تجالو متي هندا والكتا جين إيسا جين أكما أمتا خيس ديم النيس دلقا حجي هقا هنگتك غي سيبودا قرباتو كبيرة ركي قربان كن نما أفتان الدادي متي نما قامان الدادي متي نما صدركان سا غزي لالتو نما خانين الدادي متي garuu gurbaan kun isaa salaatu isaa sujuudu isaa rukuu'a godhu itti dhufan Suleymaan ibn Abdul Malik mootii ture gaagaafasan xaqlaay ministeer biyya meeqaa ture xaqlaay ministeer ta'ee dubo maal godhee dhufee ummata keessa akkuma isin ammana dhaggeeffattan kanatti ummatuma keessa taa'e bakkumoo bana harkatee ummata keessa taa'e ijoolleen ni ajaa'ibde mootii ta'ee akkami bakka tana ta'a dubbiin irra tanuma ajaa'ibaati jaan ijoolleen gaa amma waa baraa deemu jirti hoggaa kana gurbaan abbaan keenya bira dhufe kun dhiiroo namuma akkamii jaan ijoolleen nama akkam waan ta'eefi abbaan keenya dhufe osoo bakka addaan taa'in ummata keessa taa'ee eeggataan ganni salaatuu sanuu gurbaanis amiira muuminaa guujaan numa dhageegaa salaata jira ammoo irran kaayyanne bakkan kannineef laaftu mallaale salaata isaa caluma jeetti offatenni jarri kaan ta'anii eeggachuu jiran ilmi isaa eegu jiranii beekigaa darasoonni kana ta'anii eegan amiirri muuminaa saniis achuma keessa taa'ee wajji eegetu bo hoggaa kana salaata isaa hoggaa raawwatee booda salaamtaa irra qaree salaamtaa isaa jalaa deebise akka addaan goone salaamtaas laaftuma jeen akkuma noormaal nama kaanii godhe dubo silaanaa feeti taate egaa ni beeytaame dubbiin kaffitenya kantiibaa yoo ta'e kajaba dubo salaamtaas ta addaan goone qiyaasuma godhe khalaas akkuma nama kaaniiti wanni itti addaan jiru maal godhe dubo yeroo kana dalagaa hajjii gaafachuu eegale hajjii keessatti yoo waan akkanaa dalagan akkami akkana yoo waan akkanaa godhanoo akkana tana booda maaliin godhuu qaba akkana godhi waa hunda ni himeef aalimtichi kun ni himeef bakka addaan kannineef amala addaan garsiisne noormaalumaa jechuu ilmiin kabajaa nama gooti kabajaa ilmii san ammaas hoggaasii kannite abbaa kabajaa san eeggata dubo dalagaa isaa achi gaafii isaa biraa fixatee biraa ka'e hoggaa isaan ka'anii achi garagalan ilmaan isaatii wajji lallabaan tokko lallabe yaa ummata islaamaa jee lallabaan tokko lallabe arrabooda axaa ibnu abii rabaah malee fatwaa nama biraa tokko akkan gaafanne labsi ba'ee jiraa jeen hoggaa kana yoo inni hin jiraanne immoo abdallaa ibnu abii najii gaafadhaa jeen sanii achi nama biraa tokko hin gaafatinaa fatwaan tasaaniiti amma booda hoggaa kana ijoolleen ajaa'ibde sa ha akkana ja'anii lallabu jiranii axaa gaafadhaa ka ja'anii abbaan keenya gurbaa namaa gad fakkaatu san khaliifaafuu amiiraafuu sadarkaan kannine san khalaaftuun laalu san bira dhaqee gaafataayii ja'an ijoolleen abbaa duba kareefu bira nu geessite sonoo kamii jennaan yaa ilma kiyya jeen gurbaanii reefu bira geessee isin gaafadhe ha bakka nuun kannin san ka ilmi isaatiin boonu san mataa ol qabatee gurbaan san axaa ibnu abii rabaa kanaa jeen ha amma isa maleen gaafatinaa jaan san isa sanii jeen kuno yaa abbaa gurbaa san moo gurbaa sanii jeen yaa ilmaan kiyya beekaa jeen ilmiin gabra mootii caalchistii jeen ilmiin nama gadi galoo nama gatiin qabne gatiitti gootee mataa nama hundaa gubbaa keessii beekaa jeen yaa ijoolleeti ilmi baradhaa jeen ijoollee isaatiin warra ilmi baratu rabbi nu haa godhu obboleeyyan duba bakka tanatti sirruma jee axaa ibnu abii rabaa gabra ture na hojii jirtanii axaa ibnu abii rabaa gabra ture mootittiin isaa intaltii isa bitatte jechuun sayyidniisi yeroo isaa inni bakka sadii baafata yeroo hundaa'u namni ilmii qara'u yeroo isaatti fayyadamuu qaba yeroo isaa ammaas karoora itti baafachuu qaba yookaan qisaas ta'a nama hojii qisaas ta'a yookaan namni ilmiin baradha joo nama ilmiin baranne hojii yoo deeme yeroo isaa yoo karoora itti hin baasne qisaas ta'a wallaahi tana jala sarara beeka rabbi warra yeroo isaanii itti fayyadamu rabbi nu haa godhu duba maal godhe yeroo isaa bakka sadii baase yeroo takka guututti rabbiif kanne yeroo rabbi itti kaddamu yeroo rabbiif itti salaatu yeroo rabbi hojii moqootti ba'u godhate yeroo takka immoo yeroo sayyida isaa intala san kaddamu godhate yeroo takka isii kaddama waan isiin feetu hunda dalagaa fi gabreessiiti gaa yeroo sadaffaa immoo maal godhe ilmiif kanne ilmii tana sahaabota rasuulaatirraa sallallahu alaihi wasallam
warree yeroo san umriin jiru akka Abi Hurayraa akka Abdullah ibn Umar akka Abdullah ibn Abbas akka Abdullah ibn Zubair isaan kana qabate ilmii irraa ilmuu eegalee jechuudha yeroo isaa bakka sadeen tan abbaase tanaa achi bakka biraatti nu mana garreeti tanaa achi isaa maalaa yaa'niin deemu nu mana garre tanaa achi isaa ijoollee hojii taphatu nu mana garre karoorri isaa sadii qofa takka eessatti agarta isaa intala khaddamoo agarta talammaffaa eessatti agarta isaa salaataa dhaabbatu isaa du'aayii kadhatu agarta tasadaffaa eessatti agarta isaa kitaaba qabatee ilmii qaroo agarta tanaa achi hin jirtu dubo sayyidni isaa tun isaa kana haala isaa hoggaa laaltee ajaa'ibatti ta'e inni kun umrii isaas ta'an guutuu rabbiif kannu hoggaa agarte maal gootee duban talti nama kana eega inni dila kana rabbiif achi bahee eega inni dila kana rabbi khaddamuuf achi bahee murate anis yeroo tiyya firii godhuufiin qabaa yeroon itti dhiphatte guututti yeroo isaatti haa fayyadamuu jetteeti gabrummaa san irraa kaastee rabbi jecha bilisoomsite Allahu akbar yeroon amma silaa isiif kannus maal taate ta ilmii taate kaawli kitaaba wajji ammuma walib beewli ilmii wajji ammuma walib bee aalima ajaa'ibaate Abdullah ibn Umar guyyaa tokko hajjii godhuuf makka dhufe hoggaanni hajjii godhe Abdullah ibn Umar ilma Umar ibn Khattaab gaa ilmiinis beekamaa sahaabaa guddaadha hoggaa kana ummanni itti jige dubo Abdullah ibn Umar dhufe dhageenyaan itti jigan ummanni gaafii gaafachuu eegalan fatwa hoggaa kana maal jeen saboo isin akkam taatanii jeen Ataa ibn Abi Rabaa osoo isin keessa jiru aalimni guddaan akkanaa dhuftanii fatwa na gaafatanii jeen subhanallah khabaja guddina laal sahaba rasulati sallallahu alaihi wasallam oso ataan jiru akkami dhuftanii na gaafatanii ilmiin barisuma bira jirtii jeen ataan nama akkana ture nama ilmii qabaatu ilmii isaatiin boonu nama ilmii isaa khabajaatti godhu nama ilmii tana xiqqeessine nama jalan caceene ture abbaa fere jalan ca'u aangoo qabu jalan ca'u qabaataa jalan ca'u ilmii isaatti boona ilmii isaa khabajee deemaanii jechuudha أبو ربي ديرك كسينو أقول آمين ديرك أنا ربي نو أقول آمين علمي ربي نمات هاجم أمري علمي نمات ناجم تجيزو متكاو ربي ورا علمي براتو نو أقول رب ليال تبا أتا كنا تريجو علمي سادي نكنا بونا تري نسيهان إني نما أقول تأداتي مالين صدركا قدو علمي تنجيسي جنان وهم لما يمني وني صدركا علمي تنا أكجي ونقوله ولا ماجي تكفى لبو إفي هوجنو راجي lubbuu tana aangorra qabaachuudhaa je lubbuu hoogganuu qaba namni kitaaba gattaa'ee qara'uu yoo fedhe gattaa'ee qara'uu danda'uu qaba za'aa namni biraa nama jala ceca'u inni kitaaba isaa jala ceca'uu qaba kophaa ba'uu qaba ilmiidhaaf yeroo isaa kennuu qaba za'aa silaa namni rafuu hirriiba isaatirraa muruu qaba namni ilmii qabsoo hedduutu isarra jiraa jechuudha nama ilmii za'aa nyaachuu fedhu nyaata isaa san xiqqeessuu qaba namni yoo garaa guuttate ilmiin isa seentu Imam Shafi'in guyyaa tokko maal jee amata 16 takkaa garaa guuttadheen beekuu jee gizee nyaadhu amata 16 keessa guyyaa tokkoon akka tasaa ta'e garaan xiqqasho nyaqnatee jee wallee itti mi'aaweessa nyaanni guyyaa tokkicha san nyaqnatee jee guyyaa sanuu maaliin godhe jee gabbeetiin firraa deebisee maaliif akkas gootee jennaan hoggaa garaan guutame sammuun ni ulfaattii jee waa qabachuu hin dandeessu waa haffazuu hin dandeessu maaliif akka saayinsiittis yoo laalle namni hoggaa garaa guuttate sammuun isaa nyaata san daajesti godhuudhaan biizii taati nyaata san daakuu irraa daakuudhaan biizii taati dhiigaa fi waan itti fayyadaman kana guutuu sammuu fudhataa jechuu harka guddaa tanaaf ilmii irra baratu san irratti xiyyeeffannaan isaan deebitu hoggaa salaatuu nagarree namni garaa guuttate yoo salaate qalbiin salaata bira hin jirtu kara biraa jirti qalbiin ulfaata mutokko ta'e ejjaachu namni akkanuma jaa Allahu akbar harka tokkoon fa'a agari rabbi nu haasattu robboleeyyan garaa kana firraa xiqqeessu maa mala'a ibnu aadama wi'aan sharran min batnihi je rasuul alayhi salaatu wasalaam ilmi aadam weelkaa sharrii hin guutuu je weelkaa sharrii tokkoon guutuu je hagaraa isaatirra hamaate gararra hamaan hin jiru gizee guutan tanaaf duba namni ilmii tanallee firraa xiqqeessuu qaba namni ilmii maalayaanii firraa xiqqeessuu qaba haasawa maaliini sadarkaa tana geessee jennaan tokkoffaa lubbuu tiyyarratti hooggansa harkachuudhaanii je lammaffaa yeroo tiyyarratti hooggansa harkachuudhaanii je yeroo maaneej godhuudhaanii je
يرون تنيار قصاص تو جرتي قصاص أمتو tokko namni yoo sirriitti itti fayyadame eessa gahe amma tokkotti aalima taa'ichuutti hin jiru beek ilmiin amna dheertu rabbi aalima nu haa godhu duba ilmii amni sii dheertu ammoo amatuma tokko namni sirriitti yoo itti fayyadame yeroo kannee jijjiirama ajaa'ibaa fida jireenya isaa irratti yeroo fayyadamu yeroo tanaa qisaas nu duraa ta'u jira arraan tana yeroon teenya arra maaliin dhumti ganamarraa eegali subiirraa za'aa subhiitirraa yoo eegalte yeroon teenya maaliin dhumu jirti yoo laalle nama rifachiisti guyyarraa kaasee ilaa galgala yoo laalle amma maaliin dhumti ilaa zaajaa maaliin dhumti zaajaa booda ilaa zuurii maaliin dhumti zuuriirraa ilaa asriyoo galgala oo eega namni gale booda ishaa'irraa ilaa hanga hirriibni ga'oo maaliin dhumu jirti yeroo teenya yoo laalle wallaahi nama rifachiisa obboleeyyan islaamaa yerootti haa fayyadamnu irra qaalii wayii yeroodha wanni namni waa hundatti jijjiire yeroo abbaa qabeenyaatii fi nama waa takka hin qabne yeroon isaanii kennamte zaameeq abbaan qabeenyaa za'a 48 qaba akkasi za'a 24 qofa qaba namni aalimaa fi nama ilmii waa takka hin beeknee fi za'an kennamte zooma 24 nama jabaa beekumsaan kutee tokkoo fi nama waa takka wanta hin jeen tokko jidduu za'an kennamte zooma 24 walqixaa jechuun za'an teenya hunda ammoo maalirra wal dhabne itti fayyadama isiitirra wal dhabne akka aalimni za'aa isaatti fayyadamuu fi akka nuti za'aa teenya itti fayyadamnu nama rifachiisa duba aalimni silaa danda'e za'aa teenya tanaaf yatee irra qisaasnu tana maallaqaan silaa bitamte nurraa bita itti fayyadamuudhaaf jechuudha namni yeroo yoo fayyadame amatuma waa xiqqoo takkatti sadarkaa addaa gaya garuu arraan tana rakkoon jirtu maali waa'ee yeroo fayyadamuu yoo haasanis namni gamuma duniyaa qofa oofa dalagachuu carraaqachuu maallaqa walitti qabachuu barachuu guddachuu aangoo harkachuu nama bulchuu gara duniyaa bicha oofa namni akhiraanoo eenyuuf dhiise akhiraa eenyuuf dhiisne obboleeyyan rabbiin waa laaffise duba akhiraadha wanni guddoon qabatanuu akhira duniyaa rabbiin garaa haadhaa keessa katabee fixe osoo achi jirtu jechuudha waa cufa achi keessa fixe rabbiin subhaanahu wa ta'ala ammoo wanni si qabu maali sababa godhuun san ta duniyaatis ta akhiraatis keessa jirti nuti garuu ta duniyaati irratti sababa godhuu qabanneeti ta akhiraati irratti ammoo achi dhiisne rabbiif dhiisne aboo maan salaanne rabbiin haa laaffisu numa jaanamne aboo quraana qara'e haati ilmiin qaraatu galgala dhufteen qaraatu oo rabbiin haa laaffisu du'aayin haa godhaa haya dukkaana keetis cufi rabbi si haa laaffisu yoo jettee namni si dhagayu hin jiru gurra kanarra yaatu dukkaana cufee isaan bulaa jaa ni aaraa'u ni lolaa'u sakuna kam jaajee ammoo ta rabbii irratti rabbiin haa laaffisu dhugaadha rabbiin nama laaffise cufa ammoo akka ta dukkaanaa yaaddesanitti ta rabbiitis yaaduu feeti biitti tun namuma biyya tanaa qabdi hawaasuma biyya tanaa qabdi namni samii ganaatti bu'u hin jiru malaayikaan rabbiin itti ergu hin jiru namni biyya tanaa yoo baratee jijjiiramu baate namni biyya tanaa yoo dalagee jijjiiramu baate namni biyya tanaa sadarkaarra yoo ga'u baate biitti tun booda eenyu qabdi nama jijjiirtanii allahu akbar rabbii si wajji haa jiraatu axaa ibnu abii rabaa akkasi sadarkaa addaatirra gee duba obboleeyyan islaamaa guyyaa tokko hishaam ibnu abdulmalik jaaniini khaliifaan suleymaan ibnu abdulmalik booda bakka qabate ka'ee dhaqe duba bira namatti hin dhaquu beeytaa warra aangoo qabu kan takka bira hin dhaqu axaa ibnu abii rabaa ifiif itti dhufan malee yoo fedhan inni itti hin dhaqu ittiin haajamu ilmi namaatti haajamu malee namni ilmii namatti hin haajamu isuma takkaawu ka'eetti dhaqe guyyaa tokko duba arre sheekni dhufe jaanii gammachuu dachii garagalchanii kaa'u manni sheekaan dhufe jaanii irra ni fedhanii beeytaa nama namatti hin haajamne ni fedhaami namni rabbi haajaa nu haa baasu ka'ee dheeynaan arre sheekni dhiiroo maalumaaf dhufee jaanii kaaboo gammadanii bakka ajaa'ibaa qopheessanii sheekni seenee taa'e hoggaa taa'e yaa sheeka maal haajamtanii jeen aboo ummata madiinaa rasuulaa kana sallallahu alaihi wasallam ummata kana rabbi sodaadhaa yaadadhaa haqa isaanii kannaaf beeytal maalirraa quudaaf namni beelaan dhumu jira jeen tasaatiin dhayne daanni fuudhanii godha hogguma san khatabiif jeen mucaadhaan
gurbaa isa bira dalaguun ka hogguma san katabeef madiinaadhaaf akkana kana maalleeyneen ganni aboo ummanni beelaan dhumu jira kana kana jee barreesseef hammaasoo sheekha maalaa jamtan ajaan isin haftanii jirti aboo warra najidii tokkos yaadadhaa warra gammoojjii najidii sanis beelaan dhumu jira warri hijaaziis akkana kana hunda barreesseef duba sheekh hammaasoo maalaa jamtanii jeen haajaan naafte amma takkaa jeen takkittiin maali jennaan rabbi sodaadhu jeen gizee nama bulchitooti bulchiisa kee keessa rabbi sodaadhu aangoo tana rabbii sii kanne sirraa fuudhaa jeen rabbiin ummata haqa saanii eegi rabbi sodaadhu wa'lam annaka ta'iishu wahdaka wa tamuutu wahdaka wa tub'athu wahdaka khobaatee jiraatta khobaatee duuta guyyaa burullee khobaatee kaafamtaa beeki jeen jarri amma sibira taa'u dilli kun qabrii si wajjin seenan jeen takkaan saanii hoggaa rabbi dura dhaabbattee gaafatamtu si wajjin jiranii jeen beeki jeen hin dagaminii aangoon tun si shawwadin kursiin tun si shawwadin jeen ummata bulchitu kana tajaajili Allahu akbar hoggaa inni kana jeen haatus guyyaa boru khobaatee kaafamta khobaa isaabamtaa hoggaanni jeen Suleymaan Hishaam ibn Abdul Malik waan harkaa qabuun dachee kana godhaa booye dubo hanga areenni isaa jiidhu booye gorsa ajaa'ibaa godheef garagalee duma biraa bee walit dhiisee mujaamalaa yellam mujaamalaa wanni jaan hin jiru isaan bira fakkeessuu wanni jaan hin jiru ciibsaniis numa taatii yellam isaan bira hin daleedu wanni kana gorsatti hima ha gorsitti himamees ni fudhata gorsa san mataa dhaabuun hin jiru kanaan na himaa wanni jaan hin jiru hanga feete namarra beeki gorsa namni si hime tokko namni si gadi haa ta'u daa'ima maan taane waan san qabaachuu kee beeynaan wanni inni si hime san jiraachuu kee beeynaan waan san fudhadhu mataa qaqqabii fudhadhu hin boonin boonni gaarii miti ni boona namni har'a hedduun keessaafuu xiqqoo namni ilmii hogguu harkatee ammaas xiqqoo namni beekamtii hogguu harkatee mataa isaan dhaqqabdu mataan isaa bakka dana dhaabbataan agartu rabbi nu haa sattaru duba obboleeyyan warree if qaqqabu rabbi nu haa godhu duba lakka if qaqqabanii rabbiin nama ol fuudha yoo if ol qaban ammoo lafaan nama dhoo rabbi wallahi rabbi lafaan nun dhayin duba obboleeyyan xayyaara laali xayyaarri amma hoggaa lafa jiru irra guddaadha moo gizee ilaaltu hoggaa samii keessa jiru irra guddaa hogguu lafa jiru irra guddaa lakka gad dhufaa deemuuni guddatee mul'ata lakka ammoo ol ka'aa deemuuni xiqqaatee mul'ata namni illeen akkasi lakka if ol fuudhuun namni xiqqaatee mul'ata ija namaa keessatti laaftutti isa dho'a namni kan nurraa dhiisi firra dho'a lakka ammoo if qaqqabuun namni guddaatee nama mul'ata jechuudha akka xayyaaraati ilmi namaa warree if qaqqabu rabbi nu haa godhu obboleeyyan duba obboleeyyan islaamaa Axaa ibnu Abii Rabaa dhaamsa kana eega dhaameef booda heetuma biraa bee waa takka irraan kajeellee waa takka irraan eegganne laaftu dhee biraa bee hoggaa inni hulaa gabbee tokko hojii deemuu himaa bee gaadila kana Axaan ifin himu waan akkana ammoo keessa jala jiru jira hojii dhaqan isaatu hime seenaa tan hoggaa hulaarra gabbaane gurbaan tokko warra mootichaa hojii dalagurraa xiisha guddaa tokko fidee nu dhufee jee xiisha guddaa tokko fidee nu dhufee jee gurbaan xiisha hogguu laale xiisha maallaqa ajaa'ibaa keessa jira duba hoggaa Axaa akkanne Axaan akkanuma laaleeti maaliin dhuftee jeen qul laa as'alukum alayhi min ajrin in ajriya illaa alaa rabbil aalamiin abooni tana isinirraa barbaaduudhaaf daawaa isinitti hin goonee jeen tana isinirraa barbaaduuf ilmii isinitti hin himnee jeen tanaan in ajriya illaa ala Allah galanni kiyya rabbi irra jiraa jeen boo tana deemii deebisii jeen bakka irraa fiddetti Allahu akbar fuudhee deebisee jechuudha gurbaan biraa baanee deemnee jee Axaa ibnu Abii Rabaa akkasitti rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa sadarkaa gabrummaatirraa fuudhee sadarkaa inni gabree itti dalagaa namaa dalagaa turerraa fuudhee rabbi aalima akkasii godhee jechuudha aalima mootonni biyyaa guutuuf irraa sodaatan rabbiin akkas godhee jechuudha haqa namatti himuu isaatiin ilmi isaatiin mataa ol qabatee deemuu isaatiin ibaadaa rabbiitiif achi ba'uu isaatiin aalimni nama akkanaa ta'uu qaba ilmiif namni akkana bakka kannuu qaba yoo ilmiif bakka kannan ilmiin bakka namaa kanniti yoo ilmii ammoo fuudhanii hulaa abbootii qabeenyaatii fi hulaa moototaatii fi bulchootaatirra daddeemaniin ilmii xiqqeessa namni rabbii warra ilmii kabajaatti godhu rabbi nu haa godhu obboleeyyan warra ilmii boonsu rabbi nu haa taasisu obboleeyyan xaalibni ilmii akkas ta'uu qabaarraan tana namni ilmii baratu akkas ta'uu qabaarraan tana
أناس إسنيس برتوني كخيا علمي تينيا خبجو كمنا علمي تينيا بكخنو في كمنا علمي ديما جولو جتابچون كمنو بليان علمي ديما بكم فكان ندابچون كمنو علمي ديما حاسو نوران فكان حاسو كمنو أدب نما علمي يجچو كمنو بليان نمني علمي يو خبجات تقولي أمو غافا نمني علمي خبجو ديسه نمني برالين كسي خبجون جرو بيخ لافتو مردو نمني برالين يو أمو نمني علمي دي مسان علمي خبجات تقولي أكنا مخاني تيوسوي في اللالي والربين قدو خنا قدو إسابير غايتنا لالي خناسا صدركاسي نمني إيجي حاسوس أدب حاسوا نمني سرّيفته أكنا مخاني وسنتال دبتوس أدبت دبتو نمني سرّيفته ديموس أدبت ديمو نمني سرّيفته حتى والالوس نمني علمين ديمو حتى إجافة أسا ديمو قبو جالو لبان أسيس أكنا لالا أسيس لالا أسيس لالا أسيس لالا خراج زي ديمو بكت ديمو سني ديمو قب حتى أدب إيجتشو قيس خبجا علمي إيجو قيس أبيخيكا تنغورو قباجا نمني علمي كتاب إسا خبجي خاو قباجا جزي ديمون اللي خبجي ديموني قبا كتاب سابق كواخية خيشة قدون قبو ورقة مالكة خاردي موبايل وانا كأدادا خيسو قرون قبو كتاب إسا بكسا خاي بكسا دي جزي فوري خبجي دبسي خبجاران بكسري ديبسو قباجان مال الرأيم تردو بدي نمني علمين دي مواهد دو خيسة تيفيقو قب دوغنغور الرأي اللي يفيقو قب نمني علمي خراخنا ردابتي مو بليتي تيو دبستي دبي كفتين يابيخ أتي أبوليتي ديدي بيخ مالي نمني برا أبوليتي ديدي تنبيخ حتى أنجز الرأي فيكو كبا نمني خرا برا يادا چو نمني سأقول باري فمو مسجد آسوا الرأي إيسار ألا برا جنجو نمني مالي بو بسم الله يور راديس إسانو سنو ما سنجا تبين هم تو أبوليين إفيكو كبا نمني علمي حاسوا أكادا ديمسا أكادا نياتا هقا نياتو اللي إفيكو كبا akka wanta saritti akka warra wanta saritti akkana yoo martee dubbiin kaffitenya obboleeyyan rabbiin subhaanahu wa ta'ala warra adaba eeggatu warra ilmii kabajaatti godhu warra diin isaanii kana boonsu rabbi nu haa taa'isu rabbi ilmii nu haa barsiisu ilmaan keenyallee rabbi ilmii nuuf haa barsiisu aboo ulamaa teenyallee umrii rabbi nu haa dheeressu nutillee warra isaan irraa baratu rabbi nu haa godhu أبو ربي شيخك إني شيخ السر عمرين وهاريرس شيخك إني شيخ الياس عمرين وهاريرس شيخك إني شيخ عثمان عمرين وهاريرس شيخك إني شيخ جمال عمرين وهاريرس أبو شيخك إني شيخ موسى اللي عمرين وهاريرس أبو شيخ كتي وند تك يوم مكانه زانو نونجيس ورات ما نو لقاي ربي إسان وند ربي عمري سانين وهاريرس ورّ إسانين مكان دادتومي ورّ رادال ربي نواقول ورّ علمي رابرة ربي نواقول ورّ علمي هو قتك كنديس ربي نواتايس ورّ يرون علمي برشادي ربي نواقولوا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار